like NBA? Ini tempatnya crowded banget guys, crowded banget. Kita ada di depan arena ya guys. Let's go. Ini tempatnya crowded banget guys, crowded banget. Ini namanya fan fest. Jadi ini dia tanding antar mereka aja. Jadi crowded banget. Ini orang pada berdiri semua. Aku duduknya close banget, deket banget. It's exciting. This is an exciting season for us. You know, I'm glad to be here. I'm excited about it. Kayak introduction-nya dari tim-timnya mereka itu tuh keren banget gitu. Karena di sini sekarang ada Vince Carter gitu. Vince Carter tuh kayak pemain basket yang bakalan legend gitu. Dia udah tua sih, udah 40 gitu umurnya. Scalaby's here. Bro, itu Vince Carter Slam Dunk Championship dulu bro. Orang pemain-pemain baru yang rookie-rookie gitu mau dikerjain sekarang guys. Ada disuruh joget. Sekian dulu perjalanan kita nonton NBA, saksikan terus NBA 2017-2018. Yang menang kayaknya tetap Golden State Warriors guys. What do you think Rehan? Who gonna win the NBA?